Si Kardom kato kawe Karbichis 2.0 YouTube channel long kilang rado ana fasta me pini la so video long nali tumhana ke wan pila bangke Karbi Anglong pen kapik lang pon Voreng Avarsai production yang wan pik lo kopi Voreng Avarsai ma kon ana pu sa vacancies se doma kai planning ji koson ma la so details la bangke kai ke so nali tum la so video long si tag pon long iko nali tum la so YouTube channel na anda subscribe ke la subscribe ikon la per videos ta me nali tum share pon ikon tana non pathek pen Karbi Anglong pen kapik lang pon Voreng Avarsai puthak le lang ponona lapen cetan ponona tang de non pathek pen cetan ponona lapen lang ponona nali tum screen long thek pon long exi ladak send Dominic Savio CBSE school along diphu 5 km la sodim pensi la Voreng Avarsai labangke paklang poniklo send Dominic Savio CBSE school diphu 5 km ahin pen dak teachers of Voreng Avarsai APUTHAK stami paklang pon iklo la pen nali tum dak thek pon long ikji we are hearing punali tum thek pon long ji nali tum dak thek long ji TGT class 6 pen class 10 an aparman dak teachers lapange kenang sot pusi dak ketok pon copy teachers lopote mathematics afan lapen English computer lapen science direct social science lapen Hindi yola so subject afan dak kenang sot pusi paklang pono la sining ke hang abang phu abang phiatum nali tum jong se jogdon ikji pulote prabjen pen jogdon ikon ki jogdon ngi a process latanili nali tum phanang than pachini ponik po lapen puthot nursery teachers sita da kenang ji pusi ke pupon lapen nangli tum jong se ning hang claim don jining hang pulote school office long dam pen stami nali tum detail salam la bangke arju dam tame kalipul nali tum da ki pipon la gmail long contact tame send Dominic Savio 5k @gmail.com la so gmail long le nali tum call pen direct ha text pen tame arju ponik me la pen la dak ki tok pon last date tok pon pe la pen la son thak thak se salary ka ane ki pipon ji la so per month tame dak pipon pe la pen adim la bangke nali tum chini ponik po tahailo Saint Dominic Savio CBSE school diphu 5 km la pen we are hearing dak TGT class 6 pen class 10 an a teacher sikinang po la pen copy p subject aphan polotangte mathematics English computer science la pen social science Hindi la pen nursery teachers tame dak kenang ji pusi ketok pono la pen salary kan ane ki pipon ji la so APUTHAK tame dak tok pon pe age limit ka ane la pen ka anan aning kan phane contractual ne mate permanent ne la so APUTHAK tame dak ketok pon banga ave asinali tum adak te bok trai tum jong se claim tun jining hang poltenali tum la school along dam pen tame details salam la bangke arju ponik tame arju damik tame la pen dak la so gmail pe amota nilipulo send Dominic Savio 5k @gmail.com la so gmail long le nali tum contact pen tame chini po mate long ikpo lalo la se ning hang abang phu abang phia tum jong si claim dun jining hang polte nali tum try do non jogdon igon labang la lopul nali tum chini ikpo long long list tame la pen salary APUTHAK kan ane ki piponji la tanali tum details school long dam pen tame arju ikme jong se chini che thek do pole nali tum phone call pen tame details salam bang arju pon ikme tame dak bang contact details la bang ke phone number la bang ke pipon pe la pen la lo video share pon iko Karbi Anglong aras tame palang igna la pen pachini igna la pen la Voreng Avarsai la bang ke kahilo ke kali ili Karbi Anglong arlo Voreng Avarsai lo nali tum dak thek pon long si private non gop non la bang ke nali tum nanane ang tan ka chongdat pen mate joda Karbi Anglong arlo chongdat rong mimu la sinali tum t-shirts jong si claim dun tung pulote nali tum prabjen pen contact ikon la pen dam ikon la pen puthot dali tum hanan than pachini pontu po TGT mate graduate teachers da kinang sodlo class 6 pen class 10 an mathematics English computer la pen social science la pen Hindi la pen puthot dak dotula nursery teachers tame dak nangji pusi tokpon la pen kan ana post ne da ki pipon la bang purekte education qualification ka an
ne nang ji nursery phan bang la ta dak pachini pon pe tame la class 6 pen class 10 an bang ke graduate si nang po graduate ke charle tum si nang po chalala la se ini la short information mate short update la bang ke so puthak nge than ponji la bang ke la an chot lo la pen la son update na litum son soni kilong wer je phan pora la so YouTube channel na litum subscribe ngon la pen videos tamen na litum share pori ngon tangte dumi thangmi katu kavi Karbi 2.0 YouTube channel long kelangara do an phan stami nilhin pen kardom